Pozdrav za internet yoga zajednicu. Ja sam Katarina Vićentijević. Po zanimanju sam profesor engleskog jezika, simultani i konsekutivni prevodilac i učiteljica joge. Joga je u moj život ušla tako suptilno i neočekivano na preporuku moje drage, vrle prijateljice Suzane, koja je također jedna predivna joga učiteljica. Ona me je tada uputila da vežbam u Surya Yoga studiju u Beogradu. Kao dugogodišnji vežbač u tom studiju znala sam za postojanje minimal yoga škole za instruktore joge i prosto nijednog trenutka nisam pomislila da svoje znanje usavršavam na bilo kom drugom mestu. Znala sam većinu predavača i kako oni rade i koje vrijednosti cene i propagiraju u životu, tako da nisam se dvoumila ni jednom trenutku i naravno da se ni jednog trenutka nisam pokajala što sam odabrala baš ovaj kurs. Ono što je meni ovaj kurs doneo jeste neka vrsta svojevrsne sistematizacije znanja koje sam već posjedovala kao iskusan vežbač. Činjenica da sam dosta toga još naučila i utvrdila što se tiče same istorije, filozofije joge, kao i dinamike pozicija, izdavanja instrukcija, usavršavanje, kreiranja sopstvenog časa, sopstvenog flowa, nekako predavanje tom ritmu koje tvoje telo nosi je nešto što je na mene nekako ostavilo najupečatljiviji utisak i to nosim kao jedno od najlepših osjećanja tokom tog kursa i nešto u čemu sam učvrstila svoju želju da se bavim ovim pozivom joga učiteljice. Nakon ovog kursa šta se promenilo? Pa promenilo je se to da jednostavno mnogo više uživam u tome šta ja jesam, sa suočavanjem sa samom sobom i da prosto smatram da ne treba da se prilagođavamo tuđim željama i potrebama u ovom životu, nego da se prepustimo samo više onome što smo mi u biti. I toga se nekako i držim kao joga instruktor i smatram da na taj način, ličnim primjerom, svojim vežbačima možemo pokazati i voditi ih na tom putu kako da prihvate sebe, kako da zavole sebe, kako da uvek izdvoje vremena za sebe i da se posvete sebi. Jer kad smo u dosluhu sa samima sobom, sa svojim telom, sa svojim umom, mislim da smo tada najbolji i najkorisniji kako sebi, tako i ljudima u svojoj okolini. Također, mnogo sam zahvalna za sva poznanstva koja sam ostvarila tokom ovog kursa, koliko god možda zvučalo kao kliše, ali verujem da sam tu upoznala ljude koji će mi biti doživotni prijatelji. Ovaj kurs preporučujem svakome koji ima želju da produbi svoje znanje što se tiče joge, bilo da samo žele da svoje vežbačko iskustvo i doživljaj podignu na neki viši nivo, ukoliko imaju potrebu da možda dublje uđu u dinamiku pozicije, u izdavanje instrukcija, da bolje razumeju sami i osveste položaj tela u određenim pozicijama, a svakako i za one koji imaju aspiracije da jednog dana i oni postanu instruktori joge i da se prosto bave ljudima na taj način. Najtoplija preporuka ovog svijeta za minimal yoga školu i još jedna mnogo bitna stvar u svom ovom ludilu u kom trenutno živimo, ovaj kurs me je vrlo negde vratio na onu početnu tačku kojoj su me učili i moji roditelji, i moji učitelji, i moji profesori, a to je kritičko mišljenje. Mislimo svojom glavom, poštujmo druge ljude oko sebe, ali nemojmo raditi išta protiv samih sebe i ne pristajmo nikada na opresiju, na nepoštovanje
tuđih ljudskih života, volimo sebe i budimo u skladu sa sobom i sa ljudima oko sebe. Namaste.